Omukoro gwo gwatandika n'ekitambo kya misa gwayitabwaho abanyadini abebembezi batari bamwe na bamwe b'ebyobwegyese abazaire n'abeegi kandi gwabaha chapel eya Mary Hill High School. Reverend Father John Baptist twine omujuni owayebembera ekitambo kya misa yahiga abakazi n'abaana b'abishiki okurekeraho omuze gw'okwegaya bitu bakoresa obugabo bwine kureetaho entunguuka omu byanga byabo. So an unexamined life is not worth living. So mwenu wahabo ly'omwegi yega wahabo ly'omwegyesa yegyesa kora oryo mu ishomero ry'omwegi oyino oshemerire kumanya ninyetagachi oshemerire kumanya ninkoraki kandi nindekaki. Babakazi abayitabaha mukoro ogu abarumure Onedias Chomugisha chairperson w'ekigombe kya Aro ahabwa branch y'Ambarara yayetombwitere ebikorwa bitari mwe na bimwe eby'abakazi bizire nibeta bamwe birebi ebitari kuhisa ekitinisa. Mbwena abakazi nyongera okubasiima n'okubahiga ngo mureke tugaruke hamwe tukwatanize hata abakazi kababahira obugabe nibakora buri kibakwenda nibashoma nibashubura nibakora buri bintu byona konka ikirigiro mu cyaro kuyakikoresa nibasa kukikoresa kubi ushange cyashisha ijina ry'abenyemere batiro abo kubira mukazakabo kurebereka na nokora abana. Aha mukoro ogu Geudansi yacenderesere omwaha abakozi abaherizi ishomerere kuheze emyaka 8 kwiho kwa mukaga ruko Rwenda nshanjo na mwenda hamwe n'abana babishiki 11 abakozere kurunjo mbigezo bya senior ya 4 ne ya mukaga omwaka oguhwire basimwa kandi ebintu byo batugambira atabichinga bariya rwengwa binte ko bacalenjinga munonga ni kushanga nogamwe imbingo mukayaboro bakubasa kubonera kasente kakumara so abica binje no batwara bazisente z'abashinga konka bicabona nimba habora kare bagume wenda kacena kanga kubini babe content akacena kahango batakirukangiro mu sente nkezo kubanga ebirunjo biriyo mwisho. Kandi yanashimira mnonga because I was recognized kandi ayinitekateka ngo umukazi akora ikintu cy'amani bagume bamuha recognition because they deserve it. Ndoram Edwin